It's not something that is unimaginable. Toto ni muru negeragia gufathom. Uria andu maiko maikara kundu gutathiago mugunda na gutakamagu. Okare mugutheria ki? Bise. Na kundu mutaroka gwakia mwaki wangu rucini. Ati kundu gutari rui. Actually, you would imagine that would probably be the blueprint or the epitome of paradise. Ati gutira kamu, gutira tuero, gutira macembe muthi mugunda, gutira thiogo, gutira gikabu muthi macani ni mugatue, gutira umeria thumu. Kundu utari barabara cia ndoro. Yes. Ati kundu gutaka hiyo taya koroboi. Kanyitira. No, you would not imagine. Na nikio tokoragwo, you know, ale marairo gicai makona riri. The very coveted dream of riria ngari kia cukuru thieko. Gicuka. Nairobi. Na ona wale mage ya opportunity ya guka Nairobi iri. Ni ma exaggerate muno macoka rugongo. Bicere mwena makaminenehia muno. Makamwenderia guoya makeria. Makauthira cigota kikuidi. Kundu. Icagi riu ni kwageire nginya street lights. Yes. Munoroga get excited diati. You can buy an iPhone charger at Karogia. Gagwitu githungurie go. I go kwenda fiber gicagi internet. Wewe mahingo kale nimonie ni kuri murimo. Nairobi is just still more or less. Ni hapa tu. Yes. Wacha heo ndo waegagia andu muno. Andu anyu Nairobi mokete gicagi. Mukaigua morio ni muthee wanyu. Morio kuria ndadora. Asai. Ndiriga guthama riu twi mwiki. Mwaka hindi yo gikaigua riu turathamia twi kundu gwitawa satellite. Riu twikiria ona eko turacokaniria ruai. Twauga tukua kwiri na hau riu twi handu hetagwo riri Komoroko. Ukarigwa atiriri. You know wageria gwe place iratu-ini cia ati no muthame. Muthie ku. Go where? Murathama muthiku. You are permanently home. Kindu mungithama ni kanitha. Kana nduka haria mukombaga. Thire wa accumulate muno. Letu aria thuka. Mugacenjia nduka. Mugathi kwanjiriria thire nduka ingi. Terminology must apply ga maica ma gicagi. Ati okay, how? Mugathama niki muthiko. Yes. For what reason? Yes. Na gutire bara. Actually, when we are like you are banished forever. How mokora? So some fortunate ones will probably build another house. Riu ni uri ari ithama. Iyo ni thama. Yes. Yo akiona riu thoguo ni arecokaniririe. Yes. Ni arakire nyumba ngi. Ni agurire maturamu. Araturithia mubariti ukorwo hau ararugamia yake. Kanyumba. Aituramu. Na nyumba itia kagwa ati na ihenya uguo. Ni atikaga time yo nyumba ngi kare kamutweke ni mukumiikira. Yes. Na athia gicenjagirio iguru. Citiari ati architectural plans. Thoguo ni akiraga uguo agwira mbuma kagua ethongia gucia rumu haha. Yethairwo ndirisha thutha-ini. Nitogia mbikira ti. Nengia andu a erori. Gucia yuke ti. Yes. Ati guthama, you know, you would not imagine. Ati andu maiko maikara ya guku. Macoke manjie guikara kundu kungi. Niki. How?
Ona kila mogi akire ri ne probably guka wanyu arehe mucorofia wa kugiatura mugunda wake ukorwo ri thoguo hari akite ri agairwo muico riku ria tondu we mukuru riu nyumba igathamio literally koyo that was now moving iyo ndio thama na nikiona atuoka Nairobi guithanagia Nairobi yothe mwako uyu estate ino mwako ucio ngi estate ingi uria kuo karanja thiko ici ngombotera kawathamire ona ndigithamite meri ndirakiri nothi ndathi huruma riu ndimbotera ni uthiururuka ngigogie kora memburi gwaku kana ruai kana na ugu gikuyu matakamaga tondu ri wagĩa opportunity ya ati wina flexibility na mobility. You see, there were some very rare, incidences. Waiguaga ng'aniari ni magurire mugunda moro magithamira kundu kuriku na undu ucio ndo very rare. No, it was rare ati ng'ania ni mathire ruguru. Very rare kabisa. Na magithama biu. Riu we uraimagine ati riu ati no mwe ona raido iria cia nyumba nyuka riu mugithama mucitware. Oroke uria mugitio guthama ri niki mungikuwa. Yes. Aria mathire close to guthama ri magira gota mani power magathamie mama Nairobi. To offer free labor. Yes. Because there are people who are very, very tough and don't get tired easily and don't require a lot except food and shelter. Yes, and the thrill of just being in Nairobi. Okay, and yo urakeiguire chegani marathamĩire kundu kuria twangake mirima-ini tondu marakoragwo ko tene ina no nyita maundu imatiaira ng'ata kakaburi goikaragwo no hindi tugicaitwo ciaira ng'ata no kaburi no, we were in the dark. No, we are from the dark ages. It's probably the lower Paleolithic. Kaburi goikaragwo na mugi uguo ada na idea Daddy ona rangate koragwo no idea gumwele ya rangata no kaburi yo kaburi kwa hiyo okay, exposure kuma turi ihiri ni atengera muno maundu ni matengera muno muno view ururi ukwaje hake bakioera wathanire maundu ni matengera no your entire childhood ni weragira muri momwe and nothing was changing. What will change? No iri mwacehaga nikio tuka nile vile tutwika nomadic pastoralists wezi ma iko kikoro gukaje gwethera to maundu guko mai moka Thursday wathamira Kasarani. Yes, macho kuna Kasarani gya kumekuwa na watu wengi sana na magura kama tokaya ugali sports view. On average mundu rairo gicagia tari athamari akiuga gwake gukuri on average uthama maita 8 na weke mathabu 8 times 8 ureherie that stagnation you had must stagnate gicagi ureherie your stationary years eva kena na mote